station commander wala siyamazi uyathanda ukusebenza abangathanda ukuthi sisebenze naye ilama colleague wakhe labangani bakhe abasebenza la sike safika la sazocela ukusebenza basitshela ngoprotocol angimazi protocol uhlalaphi basitshela ngoprocedure ngazi noma uzala noprotocol noma yini lento leyo kodwa into esaziyo ukuthi safuna ukusiza la ekuhlaleni kodwa le police station ayifuni ukusiza unkuna uma engekho abo second in commander bakho babunkulu abafuni ukusebenza ngixoxele ngizokutshela uyazi MJ hlale siza la sizofuna ibackup so sithi abangafuni ukusebenza banike ipackage basidedele thina sizosebenza sesahamba besebenza neThembisa South ngenxa ukuthi iRabasuthu ayivumanga ukusebenza nathi savala lapha eVusumuzi sathola into eziningi sathola into eziningi sasangena naso hostela sabengelela sadlula so it shows ukuthi there's a will emphakathini kodwa siyacindezeleka ngenxa ka procedure ozalwa no protocol salimala somphakathi so number 2 njoba ungahamba ngale babunkulu uzobona avalile wonke ama shop wabo my friend asifuni bavule singathi masibavala bese niniza nizosibopha ngoba number 1 bala ngokungemthetho basebenza ngama shop angekho emthethweni so sithi somphakathi sikhathele omunye nomunye makane talent lokwenza i-tuck shop akalenze ekhaya kubo omunye makane talent lokuthengisa i-airtime noma lokuthengisa ugwayi akahambe aye ekhaya kubo amabhizinisi wala ayalimala mangala lapha eSwazini kunabafowethu bala ithembisa bebathengisa ugwayi bavala ngenxa ukuthi abo my friend bafaka ugwayi wabo njani we-phone call uyamangala uyabhema uba mnyama uyafithika ulugwayi we-phone call so sizokhala somphakathi kune memorandum iThembisa Community Forum izoyifunda kodwa siyaphinda futhi sithi labantu abavalile bangasavuli I wish ngabe bekukhona meko wabo yohana azobatshela ngizokhuluma ngesilungu ukuthi bezwe ne as these shops are closed I say please they must not open we see a shop open futhi lo muntu ahlule kuyivalela somncedisa ukuyivala sithi somphakathi asifuni spaza shop esizovulwa la ngoba number 1 labantu laba barape ingane zabo mastandi number 2 banebhamu anike basesha siyazi ukuthi banebhamu abanye kancane uthola iphoyisa limile emakhuleni iphoyisa kancane level silekinga yama-drugs la emadela la eduze nase-Arrowment kunomunye umfana abambiza ngoDerrick bathi umdala ubathi umfana angimazi angikaze ngimbona othengisela la emadela silenkinga yama-drugs mina ngibasaba ngeke bangenze lutho silenkinga yama-drugs la elokishini umphakathi njengoba umningi kangaka number 1 it shows ukuthi abantu abasebenzi number 2 it shows ukuthi abantu balimele bayifuna lento so bengicela ningabaholi abaphethe uhulumeni noma abasebenzela istate lesikhathi sokuthi umuntu osemphakathini ancane nephoyisa siphelile iphoyisa awulincengi umsebenzi walo ukuthi kusebenzela lethu mphakathi ngithi akunamuntu ozongena iphoyisa la iphoyisa lisemsebenzini libhadala uwe kumele lisebenzela ngithi so benxusa futhi ukuthi njoba ubaba uNkuna azosi-addressa after bamnika i-memorandum ngicela nibe nokuyiphatha kahle yazi khona abadelelayo mhlawumbe abanamfundiso sikhona sobasiza sizobafundisa asiza ukubekezelela umuntu onomkhuba wasekhaya kubo ozowenza la asela ngizoentertainana nemikhuba yabantu ebenza nemikhuba yakubo we want to address issues that hinders this community salimali kunegebengu edubula abantu la bayafa straight line I know
abanye benu nijola nabo labafana beyibhama nithi I know. So sizonikeza iTCF bafunde imemorandum maqeda sinikeza ubaba uNkulu. Amen. Bathi lento siyenzayo Asina lufa lento siyenzayo lento siyenzayo Angizo Bathi lento siyenzayo lento siyenzayo lento siyenzayo Valo, valo, tololo. Valo, valo, tololo. Valo, tololo. Ati valo, valo, tololo. Valo, valo, tololo. Valo, tololo. Siyabonga. My name is Tabiso from Kolani Kumalo Foundation. Umsebenzi nje ngani ukuthi sizameni ukuthi ivakashi zethu zisibambe nje ngamagamanyana afinyana. Amagama. Oh, bathi bafuna amagama. Yeah. So ngizoqala ngobaba uphakela umthakathi aze nje azosibulisa ngapha asiphathele. Kuthiwa ngizobingelela sanibonani. Lelizwe lizolunga. Sekwenzeka isikhathi eside for 22 years, even amaphoyisa have given up. Even some leaders have given up. That's why we are standing up. Siyabonga. Siyabonga. Becela ubaba ungizwe. Becela ubaba ungizwe. Becela ubaba ungizwe. Ubaba ungizwe uzalandela ubhuti scheme eyasekuruleni. Ayeye Thembisa yeye ayeye Thembisa yeye Lona maphika nkani ngongizo umlando kamkhulu ntobazi ndebala ngasamlo ntobazi mntwana evumane evumile besemele kwashopha lo evumile mthathebula lesizwa azanike lezo ngifuna phatha kazabantu ngabazi ukufika phansi amagola phansi awama amagola wahambe munye kuphela ngenza wethu kubingelela nokubonga abafowethu okhumalo nokubambisana kuhle nodadewethu uzanile simbonile umfowethu uphakela nabonke abaholi abahlele lana eThembisa community services kubalulekile ukuthi abaholi abasukumela indawo yangakubo sibabalule futhi sibonge ke into enhle bakwethu cabanga uhulumeni uyabona ukuthi ngempela umkhankaso wethu uthela ithelo ngithi namanje ngisamangele ukuthi kwenziwa yini ukuthi uhulumeni azibe bona uma abantu abangaphekwa 20,000 behlangene ngisho lapha eThekwini usibonga uHome Affairs ukhuluma iqiniso lokuthi akho ngisho yedwa onamaphepha leyo nto leyo ikutshela ukuthi izwe lethu bengeselone lethu besedliwe kodwa ke sicela kubathandaza abasithandazise thina sidinteleze singene emgwaqweni sithi ayikhale unjalo nje ngenza kwethu Siyabonga. Scheme
Asicela wena nje yami. Cela wena. Uskimi siyamfuna ezoshaya motivation kubantwana besikole. Asithi bopha phoyisa bopha. Asithi ayeyo wena traffic control phoyisa thatha intshontsha yeye. Asithi sizokushaya mbulali sizokushaya. Phakama mhlali phakama. Ayibuye iguruleni ayibuye. Awachacha makwala awachacha. Ebafethu asenzeni into right. Ngifuna siphakamisele lama-Grootman. Ama-Grootman wethu wasekuruleni wasethembisa eKatlonge Fosora sathokoza badakwe insango badakwe utshwala wani sila kuma-picket lines thina. Ngifuna lamajita siwabonge lawa. Asibashaneni izandla labafethu bayaphila labantu. Nayi 2 seconds. Ngifuna nibabonge sibaphakamisa ngithi. Siyamazi umelo ose. Siyamazi ubaba wazo. Yayiphakelo sihola iyo. Yayiphakelo suphatha kahle. Ungise sihola iyo. Siyabonga. Sicela ukuthi simaze tu. Nang. Phakama Thembisa phakama. Phakama ekuruleni phakama. Phakama. Ngasho ngathi bazohamba. Ngasho ngathi bazogudluzeka. Asibagudluzeni labantu. Bathi sanibonani phakathi wase ekuruleni. Abafethu bethu base KZN. Guys, thank you so much. I've done this thing for 5 years. But today, Ngani, we can see the light. Sasit masikhuluma sasizondwa mina ke umuntu ongakaza ngithuka. Bathi ngizonda abantu. Namhlanje reality niyayibona ukuthi bhekani ningakanani. Angisebenzi. Ababhuti bethu balala emakhoneni. Amabhizinisi avaliwe. It cannot be correct ukuthi abantu bangaphandle bazodla umnotho wethu. Sikhona. Ngiyacabanga next year this time. Masenza ama-march sobe sifiwe abantu bazobe basemsebenzini. Commanders morning. Saturday morning namhlanje. Thank you. Siyabonga. Besicela ubaba ozothumela induna. Nangu siyabonga. Amandla akwethu ngomusa mina wakashabalala ngosigeke ensizweni uJekwe Vera emasoshe general ngizona support abantu basethembisa ngentini enzayo ngibuya olunde emahlabathini uphela umthakathi ungaphesheya nje bakwethu ngumholi wesixaxa sobuntu 029 Alliance of Humility ngicela ukuthi phakela umthakathi nensizwa zonke mina esengicelile nengikuzamayo nengikufisayo ngicela abafowethu ngoba sibona osopolitiki mina kwisixaxa ngithe ngicela sirejisteni igama esovota kilo bese laba bathanda amavote sithi abafaka ama CV maye simnika umsebenzi siyamkhasha maye engenzi siyamxosha asinegotiate ngoba manje sinenkinga yokuthi ngathi sindizise ibhaloni esingakwazi ukulehlisa labantu sibavotele masifuna amavote ethu bathi akuyiwe enkantolo akuvalweni akuvuleni akufanele kanjalo abelungu badlala ngathi bafowethu kulelizwe basethele iconstitution engasebenzi lo mthetho sisekela ukho umthetho njena bafethu Roman Dutch lo wayisebenzi lento ngicela ke bafowethu kwezokuhlala siphephisane ngithe umshengu nehlobo nabangani mangisho umshengu ngisho chago oshabalala lo mavuso ihlobo zami ngubane ongema omntungwa ake simeni ngancanye ngisongicela ingisize abafundini enifundeni nikwazi ukubhala siyahlupheka la ngizwe mfowethu ngikhumbula ingoma yami uyidlala emsakazweni lokho yagcina lokho
i-corruption iyanuka bhuti. Sifuna wena ube yiminister yala ku-SABC. Sifuna umsakazo uzodlala umculo wethu. Sinomaskandi abaningi la. Sinabaculi lana akudlalwa kuhamba nge-connection. Uhulumeni akawe amandla. Siyabonga. Hayi sithethwe umphakathi manje. Hayi nangu umphakathi ithi umniki wakuthiyana. Ngiyanikelela Thembisa. Aye Thembisa ye. Ngiyabonga nje ukuthola ithuba kubafowethu lela bangipha lona ngikhamba ngeoffside. Ngizoqala ngibonge kakhulu umphakathi waseThembisa. Mangabe ubona ungaka. Bese kakhulu abafowethu ababuya kude, abafowethu laba base KZN